Yo, me hwa gbendi, ukpola o medo wezo na mi va. Ebe ngba ti vi fendi ona. Ike jago me gandre sha gandre ji. Tony magbo inyaga gbedo na mi india. Apo gandre pepe. Mi apo na o jago me. Gba to ha kano beto ya bale ke mi to mi nyaine. Mi ja ona goma mi ja mi kenade mi ape ntoma ponka nyanya jojo yo ke chi mi ape ntoma lo jojo mi ape ntoma fi mi zo na gbeta ntoma mleome kana kata glokuto age hika kata maha mi dona ona pakpare ke mi wona nma jojo de to akpora be nka wenye enya yo ke donki nya sesen yo ke ohia gigli ohia amakoko ohia nmedede ke nyamujolao nyaundala tohio yo ke hohehe cho mia pe tunyaga mo kana mia jalba mi ona okpama mi jagome ble mia de kavalo ke mia kozo mia kwazo le mia kotumia ro kioro ala ka ko ba to ha kana no ge mia ka wo pa ke nye bebieto ke nye ne mionto mi de mia kosusu mia konchocho agdagulo mi nya ba mo mi anko sam la ki ho pasapa ke mi ame o ke mi atangulo english gba mi mo gba fa ne mi atangulo gba ha ke mi do vocal la mi number ke ji mi khona message so to nya +233 242670773 ne mi ame o ke la to kobubuma ke mi ame o ke la Ghana 0242 670-773 GA mi khona ya peng chocho chui donc je peux mettre agbo bu kana mi ba mi ayo alo apo kana mi adem mi afa jero ma ke mi atop mi akhle mi apong chocho na mi akpon Facebook and ma ko mi onema never Facebook oh just say something nice agbo nya like our post comment and all that then ma ko mi atang ano ko pa mi anchie ma ke nya jago ma ple mi apo nse do amanya ni ke mi ako atumi arokio ni o ke mi ako azozo ni ele bank kame enyo amare na no manchi onare na no tvg ike ono nya agbere ka varo glom no ike na kono zoli azomi nwa mi keta mi nya oho menye de mi nya o aka den kurojita mi chona nya agbere ka varo ko don ku engula ka varo jina mi to ike kwa ga trola ka da John Dryden is the one who said this, which we'll use to begin our show this morning in our motivational segment. But far numerous was the head of such who think little, who talk too much. But far numerous was the head of such who think too little and talk too much. I'll take that again. But far numerous was the head of such who think too little, who talk too much. John Dryden was the one who said this. John Dryden glonyare makrajiwe ejajemia otivi oji na mi akpo. Eglobe amakpakanto fonkuli akpa. Akeneba do susu dede, adam dede, nya dede tua, umote wanantefo. Emajajemia TV aji, but far numerous was the head of such who think too little, who talk too much. John Dryden. So the essential argument here is that before you talk, think. Before you talk, think. Na ide Akachi Training College day. Hope totama lo jeshi su kwa jeshi nye kasare kapcho shikorom ogbone wedi atonesi nkunekwe wo magagblo. Bible be quick to hear, slow to wrath, slow to speak.
Mísrɔ̃ le ke wosã ŋu kaba, wokpɔ ŋu kaba, gakea mía alebe le míaƒe ŋkuwo. Menye ŋu sia ŋu yi ke wodze be míagblɔ wogblɔna o. Menye ŋu sia ŋu yi ke dzro mí be míagblɔ hiã be míagblɔ o. Menye ŋu sia ŋu yi ke mí susu be dze be míagblɔ yi ke wogblɔna. Aɖewo yia, anyo wu be míanɔ ɖoɖiʋiʋi me, anyo wu be míalé mía ɖokuiwo, anyo wu be míaɖu mía ɖokuiwo dzi tsɔ wo akem ko aƒom. Emae na ame aɖewo le mɔ gbã. Ne wova le amea le aƒe mea, kpovitɔ gblɔe be ata zi ɖoɖoe alo naƒo nya sia nya yi ke negblɔ wozã ge le ʋe ŋu. Fi ma amewo ƒona adegbe, ame aɖeke me kpatsa na, ame aɖeke mata lo, heye ma hã ma wobua. Egbe nya mawo katã woli da ɖi. Ame aɖeke mete le ge dukɔ me, wolé mawo katã kɔ da ɖi. Nya mawo katã kpɔna kpɔ be kuxi aɖewo ke mí va tona me, nyuiwo me mí va tona fuiwo, mí va wɔna mía ɖokuiwo, funyafunya wɔna míaƒe ŋutilãwo katã, etso ŋu ƒoƒo yi ke nye ŋu dada yiwo ke mí ƒo gbɔ. Ta egba natsɔ kplɔ ɖokuiwo be hafi agblɔ nya ɖe ye de ŋugble tso nya ŋua. Ede ŋugble tso nya ŋua. Ne de ŋugble tso ŋua ŋu ɖe alo bu susu tso ŋua ŋu nyuia, bu ŋua ŋu nyuia. Ne bu ŋu nyuie ɖe, nu ya gblɔna ɖe ekpo ŋua ƒe ta ɖo dzi ŋua, taɖodzi ŋkɛ le asiwò hafi ne be ake ŋu aɖo nya ŋu. Taɖodzi susu ke le asiwò hafi ne be ake ŋu aɖo nya ŋu. Eye ne ne ke ŋu ɖo nya ŋu ɖe abi eɖokui be ɖe gɔmesese yi ke be ama ne xɔ ɖe ye ma xɔa alo gɔmesese yi ke yedzi be ne sua nya se la si ye ma su sia. Ke ne su si ɖe sese le lãme yi ke kpɔm le lãmea me ɖe nye sese le lãme yi ke tututu ye dzidzim be yeakɔ be aɖo ɖe amea mea, sese le lãmea ye dzi be yeade amea me le ma. Ne menye sese le lãmea le ma o, ke abia eɖokui be ɖeke ɖe nyuie ƒofia ɖe ŋu nyuie ƒo alo ŋu dada ye ƒo. Abia ɖokuiwo be ke ne sese le lãmea menye nyuitɔ o ɖe, sese le lãmea menye ƒoe ma ne ƒã ɖe amea mea, nu yiwo ƒã yewo ŋena. Ame aɖe me ƒãna bliku va ŋena zi o. Mi me yina gu atsi dzi va kpɔna mago. Ta ne ƒekua gbegblẽtɔ ɖe amea me ɖi. Ke ne amea yina ŋuɖo ge nɔ ɖe, eku ke ne tsɔe be ye hã ƒã akɔ de ye me. Ta ehiã be míanɔ nya ɖewo kɔm anɔ suɖiziɔ me. Ame aɖe kpɔ be wo ŋu dzɔ dzi nae, wohiã be naɖo ŋua. Ame aɖe kpɔ be nu ya awu ya nedo menya kpɔ alo enya kpɔ, wohiã be naɖo ŋua. Ame aɖe be yina ge nyawo fia, yina ge nyawo fia, nu ya dzram le afia yina ge woƒo tewo gba nɔ, wohiã be naɖo ŋu enumake. Nu ya ŋu ƒoƒo yi ke nye ŋudada ƒoƒo, dzitsitsi, nya ŋuɖoɖo tamemabutɔe, ena amewo le mɔgba, ena partiwo wole opposition, ena ame aɖewo ƒe dɔ yiwo ke le wosi edɔ gblẽ nɔ, enya ame aɖewo ƒe asisiwo ɖewo ka le wo ŋu, enya ame aɖewo ƒe kpeɖeŋutɔwo ɖewo bu ɖo, enya ame aɖewo ƒe atsuƒe ɖewo gblẽ, enya ame aɖewo ƒe yɔme wo yi, nyagbe aɖe, ŋuɖoɖo aɖe, nya aɖe ko nagblɔ ado dzivi na amea. Ena ame aɖewo dzilawo ku le wo gbɔ kpata, yi ke ku do du ɖewo ɖe, wolɔ̃ fãa, woƒo ku ɖo, woyi kutɔ ŋu elabe ame aɖe do vevesese gã aɖe nɔ yi ke ewɔ nɔ be anyo wu be yewoku tsɔ wu yewoanɔ gbe. Ta alebe míawo ŋutɔ míaƒe ƒomewo gblẽm, alebe míawo ŋutɔ míaƒe lɔlɔ̃tɔwo dome gblẽm, gbugbɔ vevesese hem vɛ ne míawo ŋutɔ mía ɖokuiwo, gbugbɔ aɖukliɖuɖu hem vɛ ne mía ɖokuiwo, gbugbɔ nu yi ma dze gadziwo, ŋu ma do tawo hem vɛ ne mía ŋutɔ mía ɖokuiwo, ŋuƒo yiwo ke ƒom mí le ena míaƒe agbo yi sagasaga nenema ɖo. Amegbetɔ ƒe aɖea, dzokola be stia yi ke le meli me, nya yi negblɔ ya va me. Ta nyaselawo, nukpɔlawo, toɖolawo, eme ne kɔ na mí gbɔ abe leke míazɔna zɔ ge nye be míalé bɔ ne míaƒe ŋuƒoƒo le ƒe ya me
atsaƒoƒo, nuƒo yiwo ke me havi ɖevɛ o. Ame gɔmeɖuɖu liʋĩliʋĩ nyagbati toto, vuvu, yatsewɔwɔ, akɔtaƒoƒo, ameɖokuidodo ɖe dzi kple nyahehe, nyakolinyanya, nunya ɖeɖeto yi ke mehiã o. Wò ƒe nunya ɖeɖeto yi ke mehiã o. Adegbe kpaloƒoƒo, anɔ nu ƒom be ne woanya be yaya ye le tsia dzi, gaxɔ ya le esi, evɔ gama yɔm nele alo gama ƒe adegbe ƒom nele be ga yi le kotoku me nene. Minɔ akpe blaetɔ̃ evɔ gama ya ame aɖe zã kɔ mlɔ anyi ɖe amedzrodzeƒe phone dzia xe fe ko paa. Ga ya wo zɔ̃lia dzi tso Cairo yina ɖe Nairobi. Tai ne míale be ne míaƒe nuƒoƒo, but far numerous was the head of such who think little, who talk too much. John Dryden. John Dryden ne gblɔ nya ya. Ni nya mɔ kunye be made ŋgble tso ŋuti. Adze agbagba kpɔ be ɖe nate ŋu aɖe gɔme hã. Menye nye susu o. John Dryden ye hã yi ke nye ame nuteƒewɔla aɖe yi ke de ŋgɔ le nunya me, philosopher, dze agbagba lɔ nunyalɔlawo, nyasalɔlawo, aɖaŋulɔlawo, ame yiwo ke nɔna anyi wɔna kɔŋta tso míaƒe agbe ŋuti, ade ŋgble tso agbe ŋuti kakaka, akɔ ɖɔ ɖaŋu ne dua dze abe woazɔ ɖe dzia, ye ɖi gblɔ. Mi da akpe ne John Dryden ƒe nya yi ke wòkɔ da ɖe dua gbɔ dzia, enyi etɔ̃ ne ma gbɔ ye ko ŋuti nya gbagba ko dze mele be maɖe nya o. Ema nye hã nya gbate yi tsɔm mele. Ŋdi na mi katã. Yo mado ŋdi bɔkɔ ne tɔgbi Anas, tɔgbi Walter Anas. Medo gbe no ŋdia emia ŋkɔ sem. Medo gbe no ŋdia emia ŋkɔ sem. Edo hã emia ŋkɔ sem ŋdia tso aƒlawo. Medo ŋdi no tɔgbi Walter Anas emia ŋkɔ sem tso ege. Medo gbe no. All right, míage ɖe míaƒe ŋutɔ me akpɔ be ekawoe nye nyadzɔdzɔ ke gatsatsam le míaƒe ŋutɔ me. Nya nyuie be Ʋenyigba TV le Dzimfuga hostel le Polia me ne be akpɔ fi ke mi le kɔ. Ne ge ɖe Hope Poly alo Hope Technical University abe leke mi yɔmee fia ene. Eyine do to sukua me kɔ na bia fi ke Dzimfuga hostel me sia me ke le ŋutɔ ya me wonya fia. Elabe sukuviwo katã wo le mɔ dzi sɔŋ kɔa. Ne va ɖo Dzimfuga hostel ko Ʋenyigba TV ma kpɔ ge na le agba hafi akpɔ ŋgbamlɔ yiwo ke le hostel la ƒe ŋkume. Nkata dzo na ge ɖe mía dzi ɖo. Asitsame, ekudzɔe, enyatuamo li, gbeƒãɖeɖo molia, wo nane mebua. Ne nya ɖe le afi ke ne dzi be dua na se, ke ge ɖe mía dzi ale be atseka kpakple mi, ale be míakpe ɖe ŋutiwo le asitsanyawo me. Bubludodo nye asitsatsa. Bubludodo nye viɖe kpɔkpɔ. Viɖe kpɔkpɔ ye nye kesinɔ tɔnyenye alo kesinɔ ŋuwɔwɔ. Ta ne asitsawo gatso be wogbe megbedodo ɖa ɖeɖe koe wɔna. Menye ŋuɖuɖu ya ɖa ne le ƒe vivi ɖeɖe koe wɔna. Aka bublu yiwo dodom no. Ale ke amewo kafu mi. Ye hã takpe ɖe wɔ asitsanyawo ŋu ale be wɔ keke ta ye ta mi li ɖo. Mía kple miawoe li, mía kple miawoe azɔli azɔm. Ta míawo míaƒe agbo le ʋuʋu ne va míaxɔ atu ado adzɔ kpli wo, awɔ ɖeka kpakpli wo ale be mía katã míanye viɖe kpɔlawo. Eyo ke wonye ho, amegãtɔwo ƒe toxɔdua me míelea, míakpɔ ɖa be nu kawoe nye nyadzɔdzɔwo yiwo ke edze gɔme tso míaƒe ŋutɔ me fia. Ta mi ge ɖe Howiɖe míakpɔ ɖa. Howiɖe.
Um, Botosu's computer donation for digital learning. Botosu's computer donation for digital learning speeds up digital skills delivery. The Botosu's computer donation for digital learning actually kawaya miapo whole central chichina machanto mafa jikbola Botosu na computer amoye yo ke sukuvio ko strong le jemla bala kwa akpagbanto je NDC upholds Rawlings's legacy. NDC upholds Rawlings's legacy. Ta me poto sukpom le bana wo tagbanto je alove ogbogbo me poto su mana shi sukun no la re kple yo nchi maro eyen kwanto kpomi la gbana mafima ke poto su nye member of parliament le miape amechantome le fi ehua fi kemile ta enyagbantoma vevelia Foster Dela anani pe nono tata jeje mafima Foster Dela anani gere miaji le miape holiday ikemidu alawe ekwimi raje ofun okon mule pe nyado yokogbo dada anyi NDC upholds Rawlings's legacy pira kwa NDC kakika boboa me jodale gomarukbo yo ke JJ Rawlings kodo party ajio JJ Rawlings za probity kuku accountability akonta wowo ble development adututuro kwe kon woje wotu NDC aro ke bloma mole be NDC ara eviara cho pero jingwi o jia malama o. All right, Kusi Boateng receives threats. Kusi Boateng receives threats. Kusi Boateng, a lawyer, so Kusi Boateng receives threats over Akosua. Kusi Boateng receives threat over Akosua Sewa, Daddy Lumbe's wife. Lawyer Kenya Kusi Boateng ke pekpamre Sewa Daddy Lumba Stronchi o kakamre ogbenchi alave dem enyahame. Okay, mi ala sharp kwamanchi gbo. Enyare mamle toke galafi enye Trump slams okay. Frimpong Boateng, no one can expel me. Frimpong Boateng, no one can expel me. Ejikola, beto jikola re kenye nyala banfifi nyala professor. Frimpong Boateng ke konaji na dono le kolebu wano no metata jeje mafia. Ede nyaro glo gajibe ka abakero ibe ade ofwe MPP dunya ha gomene alawe enabe odagbana redo echo ke bayi cho aleko jebo no gbenchi aro ma no mi onye nyama nyare ki kemo joga nyala gbata mi anotoje ni ke jojom le MPP amafi ogbogbon bo onye professor Frimpong Boateng ke koji yen ton de suku fifi gbo afi yin to agbagba jeje o ple kotokuma garo kra koje cardiothoracic center ameke nyoncho ji ple nyapo gbapuchi monchi ikete gana afma kona dana ngo to na go na tonchi akuna ga kodena who afivazo Minister of Environment and Science le dukokola koko na do dankwa kufuado poduklongoli we nyaro glomole ye pleni kenyon do cho pati agbo ha alafia tanyama nyewe nyama keke drani abo plafo la nyashi abe agala ineta nyere mbate blogo nyama kopeto hono bonye no mokpom na James Gere communication officer for the new patriotic party go garage nya plama ko pereka cho NDC bo
Kenya Safaji K. Agama, Communication Officer for the whole Central NDC Bulgaria. All right, Potosu's computer donation for digital learning. Honorable Edem Kofi Potosu has donated 10 sets of computers to Akrofu Agove Basic School and Ziavi Basic School, fulfilling a promise to enhance digital learning in the whole municipality. The donation aims to bridge the digital divide and equip students with essential skills for academic excellence. The gesture is part of Potosu's commitment to improving access to quality education in the constituency. Speaking after the presentation, Potosu emphasized the importance of ICT in modern education, stressing that students in rural and peri-urban communities deserve the same learning tools as their peers elsewhere. School authorities welcomed the donation, noting that it will significantly improve access to digital learning resources and boost students' interest in technology. The headmaster of Akrofu Agove MA Junior High School, Mr. Na Ernest, expressed gratitude for the timely intervention, describing it as a significant boost to the school's ICT program. The donation is expected to have a positive impact on schools, enabling students to develop essential digital skills needed for future academic and professional opportunities. Da, Bilekwa, Ernest, Kenya headmaster, ne Akrofu Agove Junior High School, Ernest na Kenya Sukutato Akrofu Agove Junior High School, Eda Kwena Potosu, Alaba Potosu na computer oma aton, be oko anunfian suku viewe, alawe na pogbanako, no matata, computer no matata, ejeje mafuma, Potosu, no shinam Ernest na. Ega idezi ya basic school ha ava ina computer maton ta amanye ngbanto bomi mi le afia. All right, mdeka miga popon afia nye NDC upholds Rawlings's legacy. NDC upholds Rawlings's legacy. Foster Delanani, a member of the whole Central Constituency NDC's team, has emphasized that the National Democratic Congress still upholds the core philosophies of probity, accountability, and development, as championed by the late Jerry John Rawlings. Anani's assertions come amid claims that the party has deviated from its founding principles. Speaking on the Venyingwa TV's morning show with Tony, Anani defended Rawlings' legacy, stating that the former president deserves honor and immortalization for his contributions to Ghana's development. NDC to fung upwa amachacha toke kodora benabadeng manamicho nyapa fo tase ikanya 1992 constitution ikaji me to nyapa Republican government alo chidudu ike amasiama po nona wo alo amapekpe chona ntosha ntoma ikanya amachang to malo se onto ma hakoduna resa takpe hama iko pe gbewo nyama o tumefio pe Penya Bromimi Galafia, Anani Pongfo, and Yamon Kakare, a Yavalanji, India. Professor Frimpong Boating, where Enya Amagare Bom India. Frimpong Boating, no one can expel me. Alawe letter they assume Shafia Cho MPP Togo New Patriotic Party headquarters. Private Mill Back, Accra North, for immediate release January 13, 2026. Bana kakare nyajojo kakapu kata bala ha le nyagwala pengbati ya fia ke magbala makhlage na gama suku ganyi benya ajonya uma nyajojo yo ke ola dari cho bana yanchia mia agli ta bale ade ikacho New Patriotic Party bo ika umro cho ika bai
be nyajojo kaka po katana ho e hale mi agba fia le Himba TV. Okay, January 13, 2026, New Patriotic Party initiates processes to expel Professor Kwabena Frimpong Boateng from the party. The New Patriotic Party has taken due notice of comments made by Professor Kwabena Frimpong Boateng during an interview on Channel One TV on Monday, 12th January 2026, in which he described the party as a fake party and further stated that he no longer considers himself a member of the NPP. In the same interview, Professor Frimpong Boateng made additional disparaging remarks about the party and alleged, among other things, that the party's 2023 presidential primary was rigged in favor of His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia and the NPP's presidential candidate for the 2024 general elections. Hey. The party unequivocally rejects Professor Frimpong Boateng's unfortunate categorization of the NPP and firmly denies his baseless and unsubstantiated allegations regarding the conduct of the 2023 presidential primary. The said primary has been widely acknowledged by all candidates who participated, as well as by well-meaning members of the party, as having been conducted in a free, fair, transparent, and credible manner, faithfully reflecting the will of the party delegates. The New Patriotic Party views the conduct and utterances of Professor Kwabena Frimpong Boateng as highly reprehensible and inimical to the values, unity, and integrity of the party. Consequently, the party has invoked the relevant provisions of its constitution to commence the necessary processes to expel him from the party, strictly in accordance with due process. Signed, Justin Kodua Frimpong, General Secretary, NPP Development and Freedom. Da gbanarịwa romi agbofia ike cho New Patriotic Party tọgbọ nke gajo Professor Frimpong Boateng kenye minister ike kpọna nyape egbewo etsio kpetogbo pedede nọnọgbo galamse kukuma ijio le Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ngoli ye gahenyave eyi le Channel One TV dzi va ƒom tso ɖe agbe ke nya yiwo gblɔ ehe dziku kple masɔmasɔ alo tɔtɔtɔtɔ de susu me ne nukpɔlawo kple nyaselawo ebe NPP alo tsiglinyi habɔbɔ enye kpayɔ habɔbɔ alekeleke gbegbe eye wògblɔ be eyi ke yewonɔ hoʋlim be yewoada akɔ ale be ame yi ke anye aflagatsɔla le akɔ yi mi da me ƒe ŋkɔ nado go akɔdametsonuwo womenye nyateƒe o ɖo fiaɖia ne Dr. Mahmoud Bawumia. Evɔa Justin Kodua Frimpong yi ke nye gbalẽdziglaga ne NPP le Ghana katã glogodo be o akɔ yewo da yewo katã yewo kpo teƒe me sia me nɔ kpɔm yewo da akɔ woxlẽ ŋu ɖi eve etɔ̃ yewo katã yewo kpɔ ɖia pɛpɛpɛ hafi wo na ŋutsotso be Dr. Mahmoud Bawumia nya aflagatsɔla leke wodzɔe hafi wonɔ gbɔgblɔm be ɖo fiaɖia ne Alhaji Mahmoud Bawumia. Eyi gblɔ ŋutɔtɔ be yae le fia kra ye megakpɔe ɖokui abe partia me tɔwoe no. Ɖe ya ta gbalẽdziglaga Justin Kodua Frimpong gbɔgblɔm be yewo dze afɔ ɖeɖe gɔme kple sugbɔ yewo nye Professor Frimpong Boateng ɖe ŋgbe le partia me ɖe nya mɔwo ta. Yo eŋuti nyawo va zã. Partia ƒe gblonugla tsitsi ɖeka yi ke nye partia ƒe gɔmeɖolawo dometɔ ɖeka Dr. Nyaho Tameklo ƒo ŋu tsɔ. Frimpong Boateng gatrɔ gaƒo ŋu tsɔ. Enya ʋu gbe ɖe ŋu taŋtaŋtaŋtaŋ. Medo metsotso aɖe xɔ ge ne metrɔ va miakpɔ nya bubu yiwo ke tsatsam le yava mamlɛawo dzi keŋ gbɔ. Hafi ne ƒo ganyia miase nya le egblɔlawo ŋu.
Tony Magbonya Miaplon. Don't we go down Ususu at the one of Abam, Emma for doing Chuchoya. May Mava. That's wrong, man, young. I'm a mugbo for the banamolo, Daniel for my pop, Yakuba, and a mono no galo. Alele Daniel for my pop, Yakuga, and a maono no gay. If you have a lesson, look at us, or I'm a lame. I'm a mugbo for the banamala, Daniel for my pop, Yakuba, and a maono. Alele Daniel for my pop. Kunyagwana na maono nogalo. Yamalesho, Nukata so amane nyamure. Amano magbo to bana mara danya famiko. Yakubana na maono. Oh, wagaba nyabazo ajeye. Nyabazo ajeye. Lokonya dizumagawa. Oh, wagaba nyabazo ajeye. Nyabazo ajeye. Lokonya dizumagawa. Alele danya famako. Yanyabana na maono nogolo. Ebi amalesho. Lukata so amane nyamure. Amano magbo to bana mara danya famiko. Yakubana na maono. Alele danya famiko. Yakubana na maono nogolo. Alagbe papa, Yamalesho. Lukata so amane nyamure. Amano magbo to bana mara danya famiko. Yakubana na maono. America matuo. 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 Alala danya famapa. Yakubana na maono nogalo. Yamalesho. Nukata so amane nyamure. Amano magbo to bana mara danya famako. Yakubana na maono. Alala danya famiko. Jonyagwana na maono nogalo. oh, Yamalesho, Nukata so amane nyamure. Amano magbo to bana mara danya famiko. Yakubana na maono. Oh, wagaba nyabazo ajeye. Nyabazo ajeye. Lokonya dizumagawa. Oh, wagaba nyabazo ajeye. Nyabazo ajeye. Lokonya dizumagawa. Alele danya famako. Yakubana na maono nogalo. Ebi amalesho. Nukata so amane nyamure. Amano magbo to bana mara danya famiko. Yakubana na maono. Tasro amanu nyamure. Amano magbo to bana molo. Danya famako. Yakubana na maono nogalo. Alele Daniel for my pop, Yakuga, and a maono no gay. Evi amalesho. Nukata so amane nyamure. Amano magbo to bana mara danya famiko. Yakubana na maono. Alele danya famako. Kunyagwana na maono nogalo. Yamalesho, Nukata so amane nyamure. Amano magbo to bana mara danya famiko. Yakubana na maono. Oh, wagaba nyabazo ajeye. Nyabazo ajeye. Lokonya dizumagawa. Oh, wagaba nyabazo ajeye. Nyabazo ajeye. Lokonya dizumagawa. Alele danya famako. Yakubana na maono nogalo. Ebi amalesho. Nukata so amane nyamure. Amano magbo to bana mara danya famiko. Yakubana na maono. Alele danya famiko. Yakubana na maono.
Yalenso mukata so amale. Amano mo for go bana male danya from. Yakubana na mo. May come to America matuo. 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 Alala danya from apa. Yakubana na mo. De kuku mi appelle message so nova. Mi appelle message so nova alaba mo khlenge pide na mi anko send Facebook wa na wo message na eva mo mi appelle message so kwa Christian adiabo ni sako wisdom pato mi on message so katava vama mi kpo dejeshi mi ma okoga ko adi ko ekomu mi okata khleke afi wona na awunu ta mi dakwana mi abaleke mi liklimi wona ngoime donc je batoni magwenye ayo plom majiji goa magagara nya jojo yo kaka zu hachi ashision alawe majiwe mikata mianu mamshampo wo nan wo me alawe miawo wona ya wode edepe yo tane message so vana gamanya sukwa ma wo khnage que afi matore nyajojo gbana mamlonwa majiwe miapo WhatsApp number ikajejon miapo TV oji miagbogbo miaga ai alawe vu WhatsApp number ikajejema na avai awo message akodorami alawe mi khlenge now njocho ba ba maro mote o English o mbo mamnya kuku na mi ado mi ape voice message na mi ha mi a wa modern dollar wa kwasha wa jekala be ni kami ngolodura wa tro abazu ngumi akhle ne mai mi ano wona wo me agbo ne mi so na ngo no varo jibe nyano kapona mi ha mi oge yo afuma jolo ho idea nyajojore to morafia birako enye father arrested for alleged child sale. Father arrested for alleged child sale. And because it's a human interest story, I'd like to do that briefly before we look at the other stuff. Ole mchuare, ole jilanchuare, alabajagwa wabe ya jirevia. Nyama nyapa nyajojo bana Rome hechacham. A man identified as Kofi Agyemang has been arrested for allegedly attempting to sell his 3-year-old son for 1 million Ghana cedis. According to Ghana Web, Agyemang, a resident of Kwamang, was apprehended by the police after discussions with an undercover officer posing as a buyer. The suspect allegedly cited financial hardship as his motive, sparking outrage and concern about child protection and poverty-driven crimes in Ghana. During negotiations, Agyemang reportedly agreed to hand over the son's remains for burial after vital organs were harvested. I read that again. During negotiations, Agyemang reportedly agreed to hand over his son's remains for burial after vital organs were harvested. The police are investigating the incident to ensure the child's safety and hold Agyemang accountable for the case. Has raised questions in desperation and crime in Ghana, with many calling for stricter child protection measures. Nukbola ole nchuare kankoenye Kofi Agyemang. Kofi Agyemang be ikamo pasase bra ya dudu vivo vana be yela klalo be ya jevi alabona 1 million Ghana cedis. Ayo sanya ofito fina povito yo ko odo le awu madokishi maopa wome
ne kpɔ manya be kpovitɔwo le amewu yibɔ me woe o. Ke wodze agbagba, wonɔ ɖiam, alebe wotre mɔ nɛ be yewoaƒle ɖevia. Ke kpovitɔ yi ke le ŋgɔ ne nya ebe yelɔ̃ be yeaƒle ɖevia le xɔ yi ke wo ɖevia dzram ye wòbia edzi la be ke ele klalo be ne ɖe asi ɖevia ŋutia, woaɖe eƒe ŋutilã ƒe ŋuveve, eƒe ŋutiŋuveviwo akɔ wɔ gae hafi amekuku ƒe amekukua ŋutɔ woatsɔe aɖia. Aƒetɔ Kofi Agyeman alo Kofi Agyeman elɔ ɖe edzi be no ƒle via alebe yiƒe ŋutiŋuveviwo wɔwɔ le wo le ŋuti alebe woatso ame tsiblibo gbɔlo ava yi ɖi. Nya ya dzɔ le kɔma ŋu. Nya ya edzɔ le kɔma ŋu etsɔ. Yo ta agbemenyawoe nye yawo. Xixeame ƒe sesẽ, ame be xixeame ƒe sesẽ, vi fofo be xixeame ƒe sesẽ ena be yayi le klalo be yeadzre vi alebe ava yi ɖe wo ŋutiŋu atsɔ wɔ gae. 1 million enye ga yi ke wobe yeaxɔ. Ne ye be yeadzre ɖevia 1 million ye yeaxɔ. Ok, enya ava ɖe hã gale fia enye LGBTQ+ row. MP accuses NDC of smuggling agenda into school. Dzedzem afia LGBTQI+ row. MP accuses NDC of smuggling agenda into school. Da obe dzedzem yawo TV odzi miakpɔ obe Reverend Tim Mfojo yi ke nye Asin South ƒe sewɔtakpe ame yi le agblɔ nya le parliament alo sewɔtakpe hametsɔ yi ke he hunyahunya vɛ ale gbegbe. Nya ma hã nye nya velia me yi ke dzɔ ge mia le agba kaka ma ko ŋuti kpe ko. LGBTQI+ yi ke nye L nye lesbian, G, gay, B, bisexual, T, transgender, Q, queer, plus yi ke nye gbɔdɔdɔ manusẽŋu alo gbɔdɔdɔ gbɔdɔdɔ manusẽŋu ƒe wɔna aɖe yiwo ke tsatsam va ge ɖe míaƒe Ghana dukɔ me ƒe nyae. Wona míenya le dziɖuɖu yi ke yi me va yi me be yewonɔ se wɔm be ŋutsu kple ŋutsu ƒe gbɔdɔdɔ, nyɔnu kple nyɔnu ƒe gbɔdɔdɔ. Nye medzi va nɔ gblɔ ne me togbɔ ne manɔ gblɔ radio dzi maka mewɔna be nenema dze ƒia gblɔe mɔ. Gbɔdɔdɔ manusẽŋu ƒe nya ye gblɔm mi le. Ke yewo se be wòse be gbɔdɔdɔ manusẽŋu natsi le Ghana. Dukɔkplɔla ƒe meda asi ɖe dzi o, meda asi ɖe agbalẽ dzi be esa nava nawɔ dɔ, esa nabla mi goŋgoŋgoŋ. Ke wonɔ me kpɔm be dziɖuɖu ye yeava ye woƒe sewɔtakpe hame nɔlawo sugbɔa, wo gbugbɔ awɔ se ma ale ko dzi be woanɔ. Gakea Reverend Tim Mfojo gbɔgblɔm be va se ɖe fifi womɔna ke tso saŋu. Ke nu yi ke va dzim gbo nye be wo gbagba sia gbagba dzem be wonɔ fiam tso gbɔdɔdɔ ma dze gadzi, gbɔdɔdɔ manusẽŋu yawo, ɖeviawo. Ye wògblɔ nya menɔ wɔ be tsɔ le parliament o. Menɔ wɔ be tsɔ le parliament o ta nya ma mi me dzo ge mi keke ɖe nya ma me gba míaƒo ga mi kple afa yina. Ke Donald Trump hã egale afia. Donald Trump storms Iran with tariff threat amid protests. Trump storms Iran with tariff threat amid protests. Trump gbɔgblɔm be ye adzɔga da ge ɖe agbasiagba yi ke Iran gbɔ tsom kple dukɔ sia dukɔ yi ke gbagbadzem be yeado ka kple Iran le asi tsatsago ma menya kpɔ ko woƒe agbasiagba yi ke to yiƒe ŋɔtita va yina ko edze be yeaxɔ 25%. Efia be 25 le 100 si 100 yi ke nye woƒe gadzia anye adzɔga. 25 le 100 sia ɖe ma anye adzɔga elabe Iran dukɔmeviwo wodzolo do ne siriki dzi woƒe vevesesewo ɖe afia gake dukɔkplɔla va se ɖe fifia melɔlɔm be yease woƒe gbo. Nyama hã ele domia. Hafi Judicial Service Staff ame yiwo ke wɔna dɔ le míaƒe ʋɔnudrɔ̃ƒe ƒe dɔwɔlawo menye ʋɔnudrɔ̃la ɖeɖe ko. Yenye mi ke dɔmakpɔ ye ŋutimo, yiƒe klakiwo, yiƒe gbalẽdziglawo, yiƒe gaxɔlawo ƒe ame yiwo ke kpɔna dɔ ƒe dedienɔnɔ gbɔ wo katã gblɔ kotoku. Wo gbɔgblɔm be eƒe 8 ƒe fetu etsi megbe dziɖuɖu mexena ye o. Ta attention ne kpo dziɖuɖua. Ne womexe fem o, medzi ge o, yina ɖe strike. Nyama hã enye nya ɖe me yi ke wodze be míadzo. Ne mi medzro ŋkɔ, eme kɔkɔ ge wo hã fi ne miatsɔ nɛ kɔ alo fi ne mialé nɛ kɔ.
aline yo nya get a GBC Ghana Online. GBC Ghana Online. Supreme Court to rule on Pandai by-election by January 28. Pota bon dropagan ikele again Supreme Court be yodon keke ikenya keke blavo vonia ikenya jimia pen keke blanya vo blavo vonia be yo chogere Pandai for election alo by-election nemi da kokeke vo afi na ne jo amare ku sota pe monola ku yo hia gbogbo ga da ko cha mo we yo ba yo mo by-election for nya ta ma o ta pung de be no tegbo ala be NPP to pe to cho nya ro ale ke electoral commission fa do onchi aron ku jibe jima ke nya Pandai jia NPP to ko ji o nya fi wa mu ta o ba fi be afi o ba de be high court for the machine bon drop gare ka ye de be nya ku de jianchi nya ku de jianchi ta no gbo da ko NPP to pa o amote jiru ke ple akpe gbogbo ko ban ka nya hin ko no trova da ko nya gbo lao nya to greji la gashi ke me mi nya mo juga ta na no TV agbo Stephen Appiah from World Cup captain to guardian of integrity in Ghanaian sport. Sports lover Stephen Appiah from World Cup captain to guardian of integrity in Ghanaian sport. Your Supreme Court to rule on Pandai by-election by January 28. So I mean more new trend. Allo more trend on the GBC Ghana Online. Of course, Asigbe Yebo Hagbo Nyare La Fima some MPs will lose if they run again. Asigbe Yebo MPP top so takwe hame ila rokra mo pago no bunu da koka mo pago kumu. All right, me the City Newsroom yakbora. Ne City Newsroom ha lead story or feature story nyagbanto kala fuma ke kakawienye Asigbe Yebo some MPs will lose again if they run. Okay, so it has a City Newsroom lead story. Asigbe Yebo Doje Echo. Former Member of Parliament for New Joabeng South, Dr. Mark Asigbe Yebo has called for a critical review of the MPP's parliamentary performance following the 2024 general elections. That Dr. Asigbe Yebo Gwagulombe Yantokra Elus Asigbe Yebo Yanto and former America Parliament Gwagulombe ya namusha na nya vale MPP to we mu no jim le parliament ya no bunu ga da kofia gere maga yi gere parliament o NDC to jim be yo. So Asigbe Yebo akaga for I applaud government for bringing inflation down. Asigbe Yebo akenya MPP to for so takwe ha me ila hoko to e ke joko jale je abaz NDC to fia Gwagulombe ya jojina therefore botane jiru aba na ale mu pasino jim tradia edidi pato le ekoyame. So Nanabi Professor Frimpong Boateng is not above MPP. So Nanabi hapo uncho Frimpong Boateng Professor Frimpong Boateng jikola gbana pipi nyala Professor Boateng Frimpong Boateng penya ke kakara baro katame iketa metung makhlak banare ke Justin Frimpong ko dia ikanya gbala jigla ne MPP ngono nyala fia Nanabi go Professor Made na garuki Professor Amade na garuki na note na ko levi attention na kule kavanto na boboroki wakokowu NPPO. Naka withdraws senior high school teacher manual over gender identity contest. Naka withdraws senior high school teacher manual over gender identity content. Nyama glodongo cho team forge of Naka ikenye jirufa do ke national curriculum assessment or to ameka kwana mio kenye mfiaro do yo ko fiana musukuvio ji le senior high school miapa sukuko ko senior high school afina dogo kwa university alo sukuko ko ma be to wenyanyi awo blombe ongo nanda af mike kenye gender identity fifia no bia won twena ya ba nyongre ya amo ye vuo fia no bia won twena ya oba aw
nyɔnu ne nya awo nke ne nye nyemenya alo ŋutsu ne nya awo nyɔnu ne nya awo nke ne nye nyemedzi ma gblɔ onye ŋutɔ tui fia ke nye gbegblẽ ƒoɖi ŋkpɔtɔkpɔtɔ tso dukɔ gbeta dukɔwo me tɔtɔtɔ Amerika kple tɔmɔ yevuwo ƒoɖiƒoɖiwo wova tso nyuiwo kpa ɖe kɔ de gbalẽ aɖewo me be fia le senior school be ŋu nye dzɔdzɔm le xixa me nenema na ka be kpawo mɔ tsatsitre miaƒe dekɔnu ŋuti enyawo katã wo gbagba ge ɖe yava lɔ dzi ne ƒo ganyi tawo no radio kple TV gbɔ. Frimpong Boateng went too far but NPP must tolerate criticism. Asa Asante historian tsitsi ɖeka ke nye Asa Asante hã ƒo ŋutsɔ gbɔgblɔm be Frimpong Boateng ƒe ŋkua ɖe egbo fli me eyi ma kpa kaka mehiã be nyi ya ne wo dome ko aleke na hawe eɖo ŋku nyahoa nyi ɖo ha ɖe hã dzia yi ke nɔ NPP NDC me nenema ʋua eyo megbe mi se ge lo mi no to dzi miakpɔ nyakagblɔ politicians wo le ha wote gblɔ katã maɖɔ fɔfɔ ta no anyi ɖo ʋua ɖe hã ɖe fu nenema le NDC me ʋu enua ŋkonye habɔbɔe ʋu nyahabɔbɔe amewoe le me alright menye gblɔ lo Asa Asante ƒe nyawoe mo Haruna Mohammed anyone unhappy with MPP can voluntarily leave. Yo Haruna Mohammed ha gble ekpɔnkpɔme ne Professor Frimpong Boateng be ne dzimo dzɔm ɖe MPP aŋua dogo na ikpo wontɔ dogo na ikpo ɖe. We are fed up. JUSAC declares indefinite strike evɔ JUSAC enye Judicial Service Association of Ghana dziɖuɖu dɔwɔƒe yi ke kpɔna míaƒe ʋɔnudrɔ̃lawo kple ŋutsu ƒe dɔwɔlawo katã dzi be ŋutsi kɔ na yewo bi dzi yewo gadɔ me kpa dɔwɔwɔ. MPP expulsion threats won't force me out, Professor Frimpong Boateng. Frimpong Boateng ma gaɖo nya ŋtsi na me to rogo ebe amewo katã gblɔ be no nya le MPP ma wo me le ɖeke mo ye me tso me gba ye me dzo ŋutsɔ ya ye Frimpong Boateng afia le fuma koe le ye me dzo le MPP me gba ye me tso mo Frimpong Boateng nyawo nye yo. My Joy Online miakpɔ Joy Online da quickly ko ke mia wɔvɔ nyaselawo kple ŋkpɔlawo mi miakpɔ sem le Venyigba TV miaƒe ŋdi wɔna dzi ŋutɔ ni makpɔ ye miakplɔm ke miaƒe aɖaŋuwo miaƒe susuwo katã nɔ gbenye ɖom kaba ale be maxlɔ adu. Joy Online. Auditor General raises alarm over 2,000 plus weapon interceptions at airport. Auditor General raises alarm over 2,000 plus weapon interceptions at airport. Bida kwa, Jiruva konta mejola de Ghana. Ebe nyare fudane susunai. Ale ke ko tu chonchon akoto ya mbu jepo va do gagla so ko gobe ke iba ima ama kpebla ve kple dzibo le ye ko tu chom cho bebi meto ma chameto mo me dembe akoto fa mbu jepo kata le Ghana kata enyi aji be refuna en ton ele ma Joy Online. We have met Pontius Pilate. Judge declines state's bid to drop Abu Trisha co-accused charges. We have met Pontius Pilate. Judge declines state's bid to drop Abu Trisha co-accused charges. Abu Trisha ƒe nya ɖe ke le ʋɔnu gbɔgbɔn ƒe eŋuti nya ɖewo nye yo. Dziɖuɖu abe yi ɖe asi le nya ŋuti me le ame eve aɖewo yiwo ke le nya ma dzi me ɖo ɖe asi ŋuti ya ƒe me. Medze be ɔnuƒo ɖe nugo va ʋɔnu elabe yewo kpɔ be mehiã be yewo yi woƒe nya dzi le ʋɔnu. Gake ʋɔnudrɔ̃la be kpawo ye melɔlɔ gre dzi o. Yewo nya kplɔ be ko ɖe meku gakpo ŋutia tsito. Gata fi wo le ame aɖewo de kpovitɔ ƒe asi me kplɔ wo ʋɔnu ko va ŋlɔ gbalẽ ɖo ɖe be no ɖe asi ame ŋuti hã. Ye melɔlɔ gre nya ma dzi o elabe nyi kpɔmee la. Ŋulẽ ɖe anyiwo yiwo ko dzi wotsi atsitre ɖo kpovitɔ tsi atsitre ɖo hafi tsɔ woƒe ʋɔnua edzedzem be enya ɖe ku ɖo ŋu. Gake ame eve yawo ƒe senyala gbɔgblɔm be o Pilato ke nye yewo va kpɔ. Pilato ke nye yewo va kpɔ gbe Pilato le zi dzi Pilato ʋɔnudrɔ̃la nke no yewo le ame eve ewo ne nye ʋɔnudrɔ̃la le zi dzi menye wo nye kpovitɔ me va le ame aɖe ko nya ɖeke me ka ʋɔnu kple ame yiwo ke ƒe nya gblɔm wole. Yɔyɔ yewo le amea ye kpovitɔ yewo nye ame yiwo le amea wowo va ne ŋutsotso yewo le amewo ve yewo gbɔgblɔm be yewo ne ɖe asi amea ŋuti alo ne ɖe asi amea ŋuti
eke o vombra na be machire ka manya chuta yune nyanchi ka ya yo chofia o pilato enya enye gbolo wo first nyala ga boyama. NACA revises teacher manual, withdraws gender definition content deemed contrary to Ghanaian values. NACA, penyaga mafia. Gender definition, ni minya kwembo no bi obonchu enya na be ealo ao. Nyonwe enya ealo ao. Nebe ao, na nchu akafia be nyonyong. Nebe ao, yemenye nyonwo akafia be nchu. Gake nya never to tofia be gender identification, akafia be no bia na be ao, yemenye nchu, yemenye to ako, yeme blogolo, alo mbubu adenye, alo yemenya, alo jibi atore pa nonome. Enuma ikenye nwu ikejim le nyatepo mele hikame. Ikole kode agbal mbonu fia sukuvio. Ugbogbo manye ngbegla le gbegbe ala be jidu ya ke kono apa dom le po yo pore kai ke yiva ime be nyo se no se nchu me ka don chu bon ke na fio va no mio de magbal o me bo fi sukuvio lo pe do klongoli nya ya mi ke gegere me no fogani nya sala ma khodu mo chu piare ne me nami newsline am letoya ke nye MPP. Many MPP members share Frimpong Boateng's views. MPP should prepare to expel them to Dr. Nyaho Tamaklo. Amerikanye gbonogla chichira kale MPP me. Ye ko patata uro party aro Dr. Nyaho Tamaklo gbombe. Ema gbomule bo nglogbane. Justin Frimpong kodu ya nglogbane be no nye Frimpong Boatira le party amala be ndung de parti apa gbonu glogbo ro nye be amuk le parti am amanyo nye nolo no parti o ta bu meten yaya de gara ro nye be parti akpayo parti o nye ala be nyo ke jo tu parti aro ala ba mu ke no na parti am afi mu ja gaja mo kata o amu ba da parti fe kata uzo fake low grade nyama blom Frimpong Boateng ladi manye re kayo tamosusu nyo parti me vi gbogbo amu kata nyo so hu le sidiki aje no pardon no flag acho no mu kata ko nyama jise akpaganto tanu we Frimpong Boateng nyama ye Nyaho Tamaklo gbogbo ba ma gbogbo ari ma nyamo ala be nya Frimpong Boateng gbogbo ma nya tamanya mu nya le mu bota ka mu meli ogbre ta ko o yo le kporo ka ke ya yi Dr. Nyaho Tamaklo nya be nya gbomula lem ta amagare le parti ama khoji sebe ameyo cho da le parti anfia pa yo nye to di magbo enya makodo chuchu no ba nya zorengo ta strong amanu nyewuri amanu magbo foto gbana molo danye fomakpo yakugba hanene ma ono no gelo alele danye fomakpo yakuga na ma ono no ge evi amelesho mukata so amalaye mule amanu magbo foto gbana mala danye fomakpo yakuba hanene ma ono no alele danye fomakpo kunya gbana na ma ono no gelo evi amelesho mukata so amalaye mule amanu magbo foto gbana mala danye fomakpo yakuba hanene ma ono oh wagba nyaba gajeye nyaba gajeye lo ko mi adi maga wa oh wagba nyaba gajeye nyaba gajeye lo ko mi adi maga wa alele tanya fomakpo yakuba hanene ma ono no golo ebi amalesio lukata so amalaye mule amanu magbo foto gbana mala danye fomakpo yakuba hanene ma ono alele danye fomakpo yakuba hanene ma ono no gelo alagbe popopo amalesio lukata so amalaye mule amanu magbo foto gbana mala danye fomakpo yakuba hanene ma ono America matuo 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 America matuo
mala danya famiko ayakubana na mauna noga awa baba nyabazo jeye yota nyabazo jeye rokonya jizuma gawa jeba awa baba nyabazo jeye yota nyabazo jeye rokonya jizuma gawa jeba alele danya famiko ayakubana na mauna noga Ebiyamalesho omukata sohamano nyaude amano mago kwazobana mala tanya famiko ayakubana na maona ta sohamano nyaude amano mago kwazobana molo tanya famako yakubana na maona nogalo alele tanya famako yakugana na maona noge Ebiyamalesho omukata sohamano nyaude amano mago kwazobana mala tanya famiko ayakubana na maona alele tanya famako kunyabana na maona nogalo Ebiyamalesho omukata sohamano nyaude amano mago kwazobana mala tanya famiko ayakubana na maona oh wababa nyabazo ajeye nyabazo ajeye lokwanya jizuma gawa oh wababa nyabazo ajeye nyabazo ajeye lokwanya jizuma gawa alele tanya famako ayakubana na maona mogolo Ebiyamalesho omukata sohamano nyaude amano mago kwazobana mala tanya famiko ayakubana na maona alele tanya famiko yakubana na maona nogalo alagbe popoko Ebiyamalesho omukata sohamano nyaude amano mago kwazobana mala tanya famiko ayakubana na maona America matuo 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 alala danya famako yakubana na maona nogalo Ebiyamalesho omukata sohamano nyaude amano mago kwazobana mala tanya famiko ayakubana na maona alala danya famiko jonyabana na maona nogalo oh Ebiyamalesho omukata sohamano nyaude amano mago kwazobana mala tanya famiko ayakubana na maona oh wababa nyabazo ajeye yota nyabazo ajeye rokonya jizuma gawa jeba oh wababa nyabazo ajeye yota nyabazo ajeye rokonya jizuma gawa jeba alele tanya famako ayakubana na maona nogalo Ebiyamalesho omukata sohamano nyaude amano mago kwazobana mala tanya famiko ayakubana na maona ta sohamano nyaude amano mago kwazobana molo tanya famako yakubana na maona nogalo alele tanya famako yakugana na maona noge Ebiyamalesho omukata sohamano nyaude amano mago kwazobana mala tanya famiko ayakubana na maona alele tanya famako kunyabana na maona nogalo Ebiyamalesho omukata sohamano nyaude amano mago kwazobana mala tanya famiko ayakubana na maona oh wababa nyabazo ajeye nyabazo ajeye lokwanya jizuma gawa oh wababa nyabazo ajeye
America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. Alala danya famapa. Yakubane namo no baro. Yawele sho mukata so hamale yemwe. Amono magbo bodo bana mala danya famapa. Yakubane namo no baro. Alala danya famipa. Jonya bane namo no baro. Oh, yawele sho mukata so hamale yemwe. Amono magbo bodo bana mala danya famapa. Yakubane namo no baro. Awa baba nyabazo ajeye. Awa baba nyabazo ajeye. Alele ta sron amanu nyawuri. Amano magbo foto gbana molo. Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono no galo. Alele danya Fomakpo. Yakuga nana maono no ge. Evi amalesho Mukata so hamale yemwe. amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo. Yakuba nana maono no ge. Alele Daniel Fomakpo. Kunya gbana na maono no galo. Yamalesho mukata so hamale yemwe. Amano magbo bodo bana mala danya Fomakpo. Yakuba nana maono no ge. Oh, wababa Nyabazo ajeye. Nyabazo ajeye. Lokomi adigun magawo ajeye. oh, wababa Nyabazo ajeye. Nyabazo ajeye. Lokomi adigun magawo ajeye. alele Danya Fomakpo. Yakuba nana maono no galo. Ebi amalesho mukata so hamale yemwe. Amano magbo fodo bana mala Danya Fomakpo. Yakuba nana maono no ge. alele Daniel Fomakpo. Yakuba nana maono no galo. Alagbe pọpọpọ. Mukata so hamale yemwe. Amano magbo fodo bana mala Danya Fomakpo. Yakuba nana maono no ge. America matuo. 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 Alele Daniel Fomakpo. Yakuba nana maono no galo. Yawelesho mukata so hamale yemwe. Amano magbo bodo bana mala Danya Fomakpo. Yakuba nana maono no ge. Alele Daniel Fomakpo. Jonya gbana na maono no galo. Oh, yawelesho mukata so hamale yemwe. Amano magbo bodo bana mala Danya Fomakpo. Yakuba nana maono no ge. Awa baba nyabazo ajeye. Nyabazo ajeye. Lokomi adigun magawo ajeye. Awa baba nyabazo ajeye. Nyabazo ajeye. Lokomi adigun magawo ajeye. Alele Danya Fomakpo. Yakuba nana maono no galo. Ebi amalesho mukata so hamale yemwe. Amano magbo bodo bana mala Danya Fomakpo. Yakuba nana maono no ge. ta sron amanu nyawuri. Amano magbo foto gbana molo. Daniel Fomakpo.
Yakubana na maono no galo. Alele danya fama kwa. Yakuga na maono no ge. Evia Malaysia, Mukata, so Hamalayan. Amama Baba, Bana Mala, Danya Famiko, and Yakubana Namaola. Alele Danya Famako, Punya Bana Namaono no galo. Evia Malaysia, Mukata, so Hamalayan. Amama Baba, Bana Mala, Danya Famiko. Yakubana na maona. Oh, wababa nyabaga jeye. Oh, nyabaga jeye. Lokonya dizumaga wade. Oh, wababa nyabaga jeye. Oh, nyabaga jeye. Lokonya dizumaga wade. Alele, tanya famaka. Yakubana na maona mogolo. Ebi amalesio, lukata sohama na yamude. Amano Baba, Bana Mala, Danya Famiko, Yakubana na maola. Alele Danya Famiko, Yakubana na maola no galo. Alagbe papa Lenso, Mukata sohama na yamude. Amano Baba, Bana Mala, Danya Famiko, Yakubana na maola. Meika matuo, America matuo, Meika matuo, America matuo, Meika matuo, America matuo, Meika matuo, America matuo. Alala danya famapa, yakubane na maono no galo. Yawaleso, Mukata sohamane yemuwe. Amano Baba, Bana Mala, Danya Famako, Yakubana na maola. Alala Danya Famiko, Jonya Bana na maola no galo. Oh, Yawaleso, Mukata sohamane yemuwe. Amano Baba, Bana Mala, Danya Famiko, Yakubana na maola. Oh, Baba, Yabazo Jeye. Amano nyamuri amano magba foto gbana molo Daniel Fomakpo Yakubana na maono no galo. Alele danya Fomakpo Yakubana na maono no ge. Evia Malaysia, Mukata sohamalayan. Amano magba foto gbana mala Daniel Fomakpo Yakubana na maono. Alele Danya Famako, Punya Bana na maono no galo. Evia Malaysia, Mukata sohamane yamude. Amano magba foto gbana mala Danya Famako, Yakubana na maono. Oh, wababa nyabaga jeye. Oh, nyabaga jeye. Lokonya dizumaga wade. Oh, wababa nyabaga jeye. Alele Danya Famako, Yakubana na maono no galo. Evia Malaysia, Mukata sohamane yamude. Amano magba foto gbana mala Danya Famiko, Yakubana na maola. Alele Danya Famiko, Yakubana na maono no galo. Alagbe papa Lenso, Mukata sohamane yamude. Amano magba foto gbana mala Danya Famiko, Yakubana na maola. Meika matuo, America matuo, Meika matuo,
America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. Alala danya famapa. Yakubane namo no baro. Yawale sho mukata so hamale yemwe. Amono magbo bodo bana mala danya famapa. Yakubane namo loramba. Alala danya famapa. Jonya bane namo no baro. Oh, yawale sho mukata so hamale yemwe. Amono magbo bodo bana mala danya famapa. Yakubane namo loramba. Ta strong amanu nyewure amanu magbo foto gbana molo Daniel fomakpo Yakuba hanana maono nogalo Alele Daniel fomakpo Yakuga nana maono noge Evi amalesho mukata so amalaye amanu magbo foto gbana mala Daniel fomakpo Yakuba hanana maono alele Daniel fomakpo kunya gbana na maono nogalo Evi amalesho mukata so amalaye amanu magbo foto gbana mala Daniel fomakpo Yakuba hanana maono oh wagba nyabazo ajeye nyabazo ajeye lokonya dizumaga wade oh wagba nyabazo ajeye nyabazo ajeye lokonya dizumaga wade alele tanya famapa Yakuba hanana maono nogolo ebi amalesio mukata so amalaye amanu magbo foto gbana mala Daniel fomakpo Yakuba hanana maono alele Daniel fomakpo Yakuba hanana maono nogolo Alagbe popopo alesho mukata so amalaye amanu magbo foto gbana mala Daniel fomakpo Yakuba hanana maono America matuo 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 alala Daniel fomakpo Yakuba hanana maono nogolo Yawale sho mukata so hamale amanu magbo foto gbana mala Daniel fomakpo Yakuba hanana maono alala Daniel fomakpo jonya gbana na maono nogolo Oh, yawale sho mukata so hamale amanu magbo foto gbana mala Daniel fomakpo Yakuba hanana maono oh wagba nyabazo ajeye nyabazo ajeye lokonya dizumaga wade oh wagba nyabazo ajeye nyabazo ajeye lokonya dizumaga wade alele Daniel fomakpo Yakuba hanana maono nogolo ebi amalesho mukata so amalaye amanu magbo foto gbana mala Daniel fomakpo Yakuba hanana maono kemio de kapa plim le wona okpa ha ne Tony magbenya mia plon kam suwe mia gare mia pe nyama jojo me ke James ga ikenye
nyang de la ne chichana ma chang to ma NPP to nyang de la le chichana ma chang to ma ele gbonye nyagban to ke mi akodare mi agbonye gbanare ike dogo ike te Justin Kodui Afrimpong da shie yire kwa ogbogblombe mforo ke Professor Frimpong Boatimfo ike yonfo ma no sanwa ronfo ma je gaji le yo fo nkoko chinwa anabo yo dida the party ame ke Professor Frimpong Boatim Kenya former Minister of Environment, Science and Technology and Innovation ha do nyanchi no ogbogblombe cho mara ke mate de gara party amo la ba mo ke le tadene party alo mo nya gbon la ne party antokra mo kata pa yo nya mo je be wono party a blom hafio ta do ya no ejim ke Dr. Nyao tamuka bu mo nya blom Professor Frimpong Boatim la me re ka so so nya mo bo ha o kwese be enwo mo jim ye le party ma mo ke le party anwa mo ya mo je wono party anwa mo agbonyare ke to ji ne agbalanjigla ga ne party akata enye be eyo ya koda ge be yo cham e ka cho flag na NPP a wo fiti wala be o fiadia ha cho ne Dr. Mahmoud Ba mi ata ba wudu ba mi amomo mo those are not the leaders of the party amo they are not the real leaders amomo te ya cry nyaho tan ba no hojibodi asa sante ba nya ke Frimpong Boatim Professor asa sante ba nyama manyaso kaka ajebe ona ono domako mi o kata ponga ta foto ta bonami James ga ele mi agbo akpere mi anchi na gbogbo ado nya ya do reason yo Tony maja mon popo ado egbena mi ape nupola okata le mi ape ayavana tohe aji agaza mon popo atore party ape nkome abe wo Central Constituency Communication Officer and on behalf of my regional Director of Communication, Big Perry, my chairman, Frank Agaze, to wish your cherished listeners or viewers happy New Year. And it is our prayer that God's favor locate each and every one of us throughout the year. Though 2025 was a tough year, but by the grace of God, God has seen us through, and we are here today. So it is our prayer that God should double His grace that He bestowed upon our lives last year. At least double of that unction that can help us to succeed in the year 2026. So we do gana opete o le toji ya wele edowa. Professor Frimpong Boatim fe enya ikehe odaglo ekbenkeketon le one of your sister station le City Aro Channel 1 TV. Ikehu opele Umaru Sanda ope colleague kano izi Umaru Bernard Avle uno enufua edenya do dwego ma zamon popo ya ade kukuna miafe party mechichio be. In fact, Merganyebe, if it is not them, there should be no one else. Mira kuku denewe, amechichio le party eme. Be efi ke over ko party ke college le kokote ebamela. It is time we the youth or the upcoming ones today la. Mia agle no be no bubolem kude over enufu wonti. Because you were me we have no ya to go. You were ayomi akhono no MPP la me ideology si aji o build party do. So nebe no de fitere mi ajila we know the channel fi we keji himia to api ajara no do. But when a least opportunity is given to you, yours is to damage the party, to discredit the party, to discredit the leadership of the party. I don't think it's the best. Moreover, reading the story says that a founding member of the New Patriotic Party, Nyao Tameklo. I want to state it categorically that Dr. Nyao Tameklo is never a founding member of the New Patriotic Party. Let it be on record. You can check the founding fathers of the New Patriotic Party. Dr. Nyao Tameklo is never part. So, Maada Kuku
Nenyebe news nukewe reportage avasi bela. They should give the right title. He's never founding member of the new Patriotic Party. You see, when they were in power, coming to Professor Frimpong Boati, aka very renowned medical practitioner, respected man, of course, that most of us, we that used today, wish to be like him to get to his shoes. Who know the helms of affairs of this country or the party? I don't think any of us or the seniors before them that treated them this way. That is a fact. When he was a minister under His Excellency, the former President J. Kufuor, I don't think anybody treated Professor Frimpong this way. When he became the minister under Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, no one treated him this way. Just because we believe that as a political party, menyebe America will fight a party of power. Amedocho we tanebe wiche His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akwete kesibo fike watodo assignment keke inawela ewevado tefede tana amebubu they never continue. So because of that, Dojiku, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo to the extent kaka extend it to the party, I don't think it's helping. No. Dokova just rekabela nu yopete wa milela wa olela. Seriously, no one wants to take them serious because many of the same Professor Frimpong Boati call allegations at the time that His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo was in power from 2021 to 2024. He made wild allegations about Nana Addo Dankwa Akufo-Addo concerning these galamsey issues to the extent Bella Eglobe Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Papa Menkorachele Chebila ole galamsey kulefimi, if you remember. Me a journalist, so me come here publicly to camera, me you film. And at the end of the day, no can be never quite the Chesibela. And ya kata Professor Frimpong Boati Mbrola. Nya tepede ke mewanka mele emo. Ogavala nya bubu race lewe. Be 2023 presidential race ayi keke miwala ofi vote na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Nyemenya fika police station eka region eka or evidence dele ya Professor Frimpong Boati sinlewe wabachi nemilewe bela this police station or this constituency or this region ofi election Dr. Bawumia. You were here 2023 Whole Central. Who won here? Was it not Kennedy Japan? He won the Whole Central. So what is he saying? So if at the end of the day, all collect result and Dr. Alhaji Bawumia won, why is it that today Wabano and we out of Guru are there empty? You see, this one thing I like about NDC. No matter whom you are, they will not tolerate this kind of things from you. You may believe in democracy. Yes, is to just go and have a better facility. That is it. No, I think it would have been the best. But because we believe in democracy, but I'm the side and everyone and we out of there, Abano, Eji. Dr. Alhaji Bawumia, I was part and parcel of his campaign a whole central year and the region precisely. Mutual campaign message Kelemi Asela, Big Blena Ameo, Kennedy Japan's camp also. Message Keno Esila, Ogbelenamio and other candidates. And at the end of the day, whole Central, Kennedy won, entire voter region, he won, together with Central region. Out of 16 regions, he won 2 regions, and Dr. Alhaji Bawumia won 14 regions. So, never Professor Frimpong Boati, they barely believe he be scheme, allo vote now. His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, you should come with evidence.
You should come with clear evidence that, oh, because of this police station, Dr. Baumiapo 300, Kakala change figure to 600 or to 1,000 or to so and so figure. Fee Kennedy Japan, then that one we can believe it, but without any evidence, just and no, I'm here when we don't have now etala ababa fumu it's still better gela. I don't think is the best. So me and the people now, Doctor Nyawota Mekulu from day one, me have minya to the extent I crache Brabella, I don't want to be part of NPP. So if he is saying that he's no longer part of NPP, what do we expect him to say? The only thing you damage the image of the party. So, and yeah, I support the General Secretary letter Ikeke will issue, but me I start processing to expel Professor Frimpong Boati from the party. I think it is time that this kind of discipline I restore the party because me probably Vevese said already, let me party, I don't think never, and people are taking so much advantage of it and be discrediting the party before the public. I don't think is the best for us. So for me, I support our General Secretary. No Ike Ojebe no wala, no so that some of these our seniors, our papas in the party, which one yale Ike wa happen so that to be a lesson to we the young ones can. Yo, no pola. Honorable James Gay, Kenya whole Central Communications Officer ne NPP for Bema Misa. Me nyai ke dumuracho, ike pure NPP dunya hanchi, ike vakakara ya valo katajeshu hachi ya shishong majum nyaki re kwenye Justin Frimpong kodu ya ike ne balaji klaga ne NPP ngopana we yo bagwa jembo yo jafore ralo yo Professor Frimpong Boati Rangbe, a former Minister for Environment, Science and Technology. Le Nanado Danko Akufo-Addo for Duplongoli. Bida ko yo nyanya we patia enye bayo alo fake nye English beko zako la bagame bo am bayo patia nye ame ko le patia pe mwa melo tadene patia menya mo o jebo on tadene patia mo tamya mo pon mo o nyang no la o na patia no Jiblo akoi ko da le pe ke bai me ke na Dr. Mamudu Bamiazo flaka chola nya bibia anya kofifi o fi adia chone Dr. Mamudu Bamia me ke tu to ko se ba enye akọ dada machomo ko jidula mena mienya de ata ogunonye ka akpakle veli nya Dr. Nyahota Makrobo nomba mo le pati amene nama oho nya yo ke blom Frimpong Boati ji le ji se oko se ba pati afanwo no mo gale dodo bela komu ke jo ko to pati ado jizomo amoko ji se nama ka professor asa Santiago gomba au bo ala mo na ba Professor Frimpong Boati pong dada ga ka eje ba ona onu duma bo onu duma ko eje ba tuchira de ngbo mia nye pukheo alo nya jojo yo ke jo MPP pakpaji maji jo mahodon shishu piara lo ma trova mia azorango le wono okba velia ke NDC to ichina me chanto me nyangdala gele mia do me hare gafiami maji la maji mo ke mia pe ngongno me fato mchocho ya susu no mi abova mi mekanya kosa na Facebook live odogbara mi honorable Richard Agosuke mo san kondia ba mi ankosam hakwe no sesam de ona runwa wona mawumo na makpokpo he mi na magbe etai ga wura kakwa premi odogbana mi kata mi ankosam na Facebook a message ju kata ba ma kata khlage kemi akuku meji ju alo makopona monovi alo nya kpotokoto gbogbara monovi konwula wona parako juba ma do chu nyang mala wona pa deka o de mata ne be angu mi abale polene onya nyata pe alo adam alo mchuchu na nyata pume populira ko aba maten ni me ko mi anko sem e batatu ko ma +2332426707773 enye numero e kazaka mi ala +2332426707773 na me tenglish bangno go ado vokara mi kwa na envoyer vocal kwa mi khalage amona se na nyako samkana 0242670773
0242670773 enye number ikeji zoganala nengwe rami komika takhbe yo mahodon chuchu piare ma troba nya zorango ta strong amanu nyewure amano magbo foto gbana molo Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono nogalo alele Daniel Fomakpo yakuga nana ma ono noge evi amalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono alele Daniel Fomakpo kunya gbana na ma ono nogalo evi amalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono oh wagba bani abazo ajeye abazo ajeye lokoni adizu magawa oh wagba bani abazo ajeye abazo ajeye lokoni adizu magawa alele Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono mogolo ebi amalesio lukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono alele Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono nogolo alagbe potopo lenso mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono America matuo 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 alele Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono nogolo iyawelesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono alele Daniel Fomakpo jonyagba hanana ma ono nogolo oh iyawelesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono oh wagba bani abazo ajeye ni abazo ajeye lokoni adizu magawa oh wagba bani abazo ajeye ni abazo ajeye lokoni adizu magawa alele Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono nogolo ebi amalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono ta strong amanu nyewure amano magbo foto gbana molo Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono nogolo alele Daniel Fomakpo yakuga nana ma ono noge evi amalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono alele Daniel Fomakpo kunya gba hanana ma ono nogolo evi amalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono oh wagba bani abazo ajeye abazo ajeye lokoni adizu magawa oh wagba bani abazo ajeye abazo ajeye lokoni adizu magawa alele Daniel Fomakpo yakugba hanana ma ono nogolo ebi amalesio lukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo
matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. Alala danya famapa. Yakubane namo no garo. Yawele show mukata so hamale mwe. Amono magbo bodo bana mala danya famapa. Yakubane namo no garo. Alala danya famipa. Jonya bane namo no garo. Oh, yawele show mukata so hamale mwe. Amono magbo bodo bana mala danya famapa. Yakubane namo no garo. Ta strong manu nyawuri amano magbo foto gbana molo Daniel fomakpo yakuba hanana maono nogalo Alele danya fomakpo yakuga nana maono noge evi amalesho mukata so hamale amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakuba hanana maono alele danya fomakpo kunya gbana na maono nogalo Amalesho mukata so hamale mure Amano magbo foto gbana mala danya fomakpo yakuba nana maono oh wagba mi abazo ajeye oh wagba mi abazo ajeye Bola ma da kona mi miao ga vai fodo mo chuchu ma heva akpa kwenye mia pon nya sala pole ame o ka do kon chuchu ra mi e shaila wona ji akpa mi kata yo mana mi nya ba amapopo valia gare chine akafuma di fia ta nya varo chuchu valia ke le mia gbonya LGBTQ+ role. MP accuses NDC of smuggling agenda into curriculum. Enya like mibe nyakora bira kwa bododo majese bododo manusem ko na yoga gatofia wanya enya bira kwa heated controversy has erupted in Ghana's parliament over allegations that the National Democratic Congress has secretly introduced LGBTQI content into the country's school curriculum. Reverend Ntim Fojo MP for Asin South and a member of the New Patriotic Party has accused the NDC of putting a mischievous and deliberate agenda to promote LGBTQI+ values in schools. And according to GH1 News, Fojo expressed outrage during parliamentary session, stating that the NDC's actions were an affront to Ghana's cultural and moral values. He urged his colleagues to reject any attempt to introduce LGBTQI+ content into the curriculum, emphasizing that it will be unacceptable to Ghanaian society. And the allegations have sparked intense debate, with some calling for transparency and accountability in the curriculum development process. The Ghana Education Service is yet to comment on the matter, but Fojo's claims have fueled concerns about the potential influence of external agendas on the country's educational system. Takwira kwa makunyang weho ba Dr. Reverend Ntim Fojo ikanye so takukuma nolane Asin South to for nyari ko blo le parliament cho to garove amon fun amonya kan lo mo fun pireko gbododo manusem po wona yo ke cho beta du ko me ka ba ke greme pa du ko o e pa nya e gbogbo mbe yo no bagbaje mbe wo se le jiru ke i no iva im pleto kaka
dziru dukɔkplɔ xoxo me da asi segbalẽ ma to ke winɔ mekpɔm be dziru yeye anagba wo sema nenema wogblẽ ma alo gbe ma wodoe ma gake wova nukpɔ sema nu kpɔm le ƒe be yewo gbagba dzem be woatso nu fafia ya atsɔ da agbalẽviwo me be woanɔ fafia amewo le suku senior high school so mi ku nya me yi ŋgɔ mi va kpɔ be naka yi ke nye dziru ƒe dɔwɔƒe yi ke kpɔna nufiaɖoɖowo dzi kple nufiaɖoɖowo wɔwɔ ne sukuwo yiwo ke le Ghana wokpe ɖe esi be nane le nenema le agbalẽa me ta woɖi ɖa le me ya nye nutsotso yi ke do miakpɔ gbalẽ hã le gbɔ nye tsi atsitre ɖe dzi he gbɔgblɔm be wo gbɔgblɔm be ne wobia wo be ŋutsue nenya gbɔ be nye ŋutsu nyɔnu yi nenya be nye nyɔnu gake gbetadokɔ me fia ne wobia mo be ŋutsuwo nya alo be menye ŋutsu menye nyɔnu yewo megblɔ o alo yewo nye nane ke womedzi be wogblɔ alo yewo dzi be wotro woƒe susu alo yewo tro woƒe susu alo yewo le akpakple va nuyiwo katã nye nu yeyewo yi ke wodzi be woakɔ de miaƒe fiaɖoɖo me wobe kpeɖekpeɖe ta naka hã ƒom be yeɖo asi nyama dzi gbɔ nyama yi le mia gbɔ ke honorable Sefa Chike Agama yi ke nye nufiala ŋutɔ tɔxo hehe afi ganye nyaŋuɖela ganye du nyahehe ganye assemblymenɔla ne ŋuto ya kosɔntɔ ya metsantɔ yi ke me mi le ele gbɔ nye honorable wisdom. Yo Tony, mezɔ ɖe ŋgɔ mado gbe na wo ŋutɔ kple dɔ hafi wɔ mado na miaƒe toɖolawo kple nukpɔlawo pete mado gbe na James NDC ƒo mia pete miaƒe agbonuglawo axɔ gbe le ŋuti ke. Tony madze gɔme kple MPP tɔwo ƒe hunyahunya ke le dzɔdzɔ le wo dome ale be mia pete mekpɔkpɔ nye be ne political party ɖe eye wonya xɔe de me le se kple ɖoɖo nu ko la ezu Ghana pete ƒe nu meganye private property o gake mia nɔvi atiglinyitɔa zigeɖewo medze be yewoawɔ nu ɖe se kple ɖoɖo nu ewɔnɛ be zigeɖe la hunyahunya nɔ wo dome woƒona wo nɔewo adza wo nɔewo alé asi na amewo kple nudzɔdzɔ ma vovovowo eɖe nu geɖe fia eya ta nenye be party me metsitsi ɖe hede dzesi be awɔ yewo le mɔgɔglɔ dzi zɔ ya oƒonutɔ ya meka ɖe dzi be nye nu ke mia aɖe kpo ɖe dzi alo atso ɖe ŋu kaka asame le National Executive Committee be ne wòado go yiwoe le tohehe teƒe o. Mia teƒea MPP constitution me nyala aɖewo le gbɔgblɔ be edze be General Secretary Justin Kodia be menya be miatso ɖusi gbɔ elabe numeno he to na me ɖe le party me la do refer na mie to the disciplinary committee ke womekɔ na mie kɔ yi ɖe National Executive Committee gbɔ ta efia be agba le MPP tɔwo dzi eye woƒe nuwɔna geɖe ɖe fia be MPP party la ezu ekɔɖinu alo enu yi ke ɖeviwo akɔ aɖi kɔ le keme eya ta aɖaŋu keke ma ɖo kpoe ɖe koe nye be ne woadze agba le wo ɖokui aƒoƒu ne party ne woanɔ te be woanye responsible opposition menye be noise ko anɔ numadzagadziwo wa anɔ nuwo ƒo anɔ abidame o enya ke wo Professor Frimpong Boateng gblɔ la gba egblɔ be MPP party is fake in its current form la the party is fake and yewo ame ke wo le MPP party me tsala wonya be nyateƒe gblɔ le gake ezu be leadership ɖewo woadi be nedze be yewo le dɔ wɔa ta la godo ne yewo ɖe afɔ ɖe gake aƒetɔ ma nuteƒe kpɔla wònyo ametsitsi wònyo Professor agbalẽnyala gã ya wònyo Professor wometso ko ƒoa nu yi ke wometsitre ɖe ŋɖeke dzi o ta nenye be MPP tɔwo axɔ eƒe aɖaŋu alo eƒe nyagbɔgblɔwo aɖɔ wo ɖokuiwo ɖo ame ka ɖe dzi be ade wo dzi and ahiã be míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo tsɛ woasi be menye ya ɖeka Professor Frimpong Boateng ɖeɖe eya le nu ƒo ke kɔ bena Ata Kennedy enye former presidential aspirant eya tsɛ le nu ƒo Kwame Enim enye woƒe agbonuglawo dometɔ ɖeka ele nu ƒo Dr. Nyaho Tameklo ele nu ƒo so nu ka gblɔ ne mi MPP tɔwo le alo be mia zikpui yiwo akɔ plasta akɔ lé ɖe abie ƒe ŋkume eya ta ele be woaɖe wo ɖokui ɖo eye medie magagblɔ nya ɖe tsɛ be nɔvinye James le ebe nuƒome la egblɔ be Dr. Nyaho Tameklo la is not the founding member of the MPP enya ke mi mele eteƒe o mele afi ɖeke etsɔ ko va yi me se MPP Deputy General Secretary Hausa ŋkɔ ɖe le si nyuatɔ aɖewo ku dzi ayɔ vivio eya tsɛ gblɔ nya ke mi le divitri me xɔ se be fi mi James le
akenya hota mekrope hu dodo ni echo yen be tank ke yo je MPP party e gomara imenya Africa eya how no eje na ibera anye de vifin anono no le ma ime imenya be pumetore ke le MPP party eme le yo pe agbezon le mo ta dokuma gble be na mede ile nya de glo de le be no gbajidan ye bu wa introspection akweda be de enya tebele ma ta novinya James obe de bi meka akolipoji no akolipoji ka akereji la be efun ta dokuma ma gble pe de be from Boatin bleto mi obe nya he glo le de ele tepe nya tepe dio le alanu kare dio le membership nya kimi ke be menye founding member la nya tepe to me kare jibe we ke le fi ko thank no 1992 le 80 we ko no to tro to me party ke be formation la abe me no fi mi o ne na o jiwele mai me kwa tera lo hin ano fin de ta matawa ka efi mi o ta ma de kuku be de emi de nya abo Kennedy Japan just last week or two. Honorable. Eglonya do ike eboda on. Mi do chicho hoge. Yo. Daneze na ko mi chakata kodo dang na MPP to me substantive issue ajo me plan program ata na na nyale kana we na kawa wako. Yo, ta minute nene ka lengonya. Aton. Yo, akpe. Aya ta ma globe Kennedy Japan. Eglonya do ike nyebe besesele vejime. Amebubu oponu njojo ma de webe egbe alachamatin to le MPP me ba form UP so na ne le jojo le odome ike wa nyabe ne wa le fodo doko adodo be na wa no opposition la they should remain in opposition and be responsible opposition ke menyebe noise people ko wa no so go and do your homework and correct those mistakes Tony James Gaglo chebe NDC party la is not a democratic party. Miaola he like nanele miao anye kwebe tokomia ala mere basiko anbe yale yi. The moment ko globe enuma he like NDC life that is a caliber of person. Hey James no undemocratic because ebe he like no and magbole lendikebe NDC is never undemocratic. We are a democratic party. Miapa zonleo, miapa wana opetela, fiabe. We are practicing real democracy, not the fake one that is being practiced by the MPP. Ta na lenkuna miapa primacy okemi de. Amene keme fixed candidate de kala fide ko ame siame to process the due process. Webe egbera mi capture more than to test majority of parliament. Biabe MPP Tori, Hello Mesigba. To date, some of their members, the only sitting members of parliament, or fight with the weather to more majeoji, and never versus and all. So we are more democratic than the MPP, 10,000 times more than the MPP. Mava LGBTQI now, Tony. Enyi de tere jinyebe ako enyakeko danembe mi discuss kake you have the right to choose whatever topics you come here to discuss. That's your editorial policy. And Mark Globe in team for your it's not our editorial policy. It's our editorial prerogative. Prerogative. Okay, prerogative. LGBT Beshagbo. Thank you for correcting me. Topical omen name chota mata achachre de kajia. I will document Globe Tony. We have you are working according to your editorial policies. All right. Kikenyi matan all down. All right. Yeah. Anything for your as we have all come to know him la. He is more or less a comedian, a content creator. The parliament. And every utterance so right from the time he MPP he lose power la, the man has lost credibility. To the extent where Amobiana Bede is this a true reverend? He was a man of God. Ela bebe utterances though. Here global there will be bloodshed in Ablekumanov. Nebe Amova Akwetiala. Evua Kodi Amova Gbe Achime. So for Penya Bogloweke. And some of the commentaries who were vai. Be ya eko
jet le Ghana airport Kotoka international airport ike olo drugs odeme kole abrochi yi obe never kwede investigative bodies on egbe abe apeto ma abe nyagbogbo wa enyi mepo be nye nyamia no yi gbeda mu kake babia do la sinye ge ma bia yi fika ono le Nana Addo administration he o pass anti-LGBTQI law he koko yi ne Nana Addo dan kwa Akufo-Addo bene wa sign Nana Addo gbeme sign ode so at that time in team fojo ma tenwa ponu ademe no nu meni wa tenwa ponu akegbela atenwa cho be ya create content ya danya oda ya me keke enyamawa chodu melo hu ekpe a lenu jojo keme minya be MPP ngoni yaw print LGBTQI textbooks so kodu de minya school kodu de basic school so kodu de senior high school so and mito afowi Ghana tonyina yaw dida so a new government that is in place John Mahama government ke him largely Minno in opposition against the LGBTQI. Nyami ma vazi jigbe. Abano textbook print be. Now ako in a school view wasono. Akpe Mpola Honorable Safaji Agaba Ekenye Chichena Mechanto Mapenya Mdalagane NDC Purami Sama Hudu Chuchu Piari Matrova Matori James Genchi Magakashi TV Anchi. Ta strong amanu nyamudi. Amano magbo photo gbana molo Daniel Fomakpo Yakuba hanene maono no galo Alele Daniel Fomakpo Yakuga nana maono no ge Evi amalesho mukata so amalaye Amano magbo photo gbana molo Daniel Fomakpo Yakuba hanene maono Alele Daniel Fomakpo Kunya gbana na maono no galo Evi amalesho mukata so amalaye Amano magbo photo gbana molo Daniel Fomakpo Yakuba hanene maono Oh wagba nyabazo ajeye Nyabazo ajeye Lokomi adizuma gawa Oh wagba nyabazo ajeye Nyabazo ajeye Lokomi adizuma gawa Alele Daniel Fomakpo Yakuba hanene maono nogolo Ebi amalesho mukata so amalaye Amano magbo photo gbana molo Daniel Fomakpo Yakuba hanene maono Alele Daniel Fomakpo Yakuba hanene maono nogolo Alagbe popopo Amalesho mukata so amalaye Amano magbo photo gbana molo Daniel Fomakpo Yakuba hanene maono America matuo 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 Alele Daniel Fomakpo Yakuba hanene maono nogolo Yamalesho mukata so amalaye Amano magbo photo gbana molo Daniel Fomakpo Yakuba hanene maono Alele Daniel Fomakpo Jonya gbana na maono nogolo Oh, ti amalesho mukata
Ta strong amanu nyamuri. Amano magbo foto gbana molo. Daniel Fomakpo. Yakuba hana na maono no galo. Alele Daniel Fomakpo. Yakuga na maono no ge. Evi amalesho mukata so amalaye. Yo nyasala akpanami metro va miabo mino majumcho nyare ke reverend team fojo ikenye asing south store where amacha akodam to maro so ntume for MP afuncho ke mio kokodar to yewe yo pobe uga bodoton manusam for fa fiaro demia pe baloma kendi amiro pejiwe nyataka karon abacho naka boy kenye jiru kweto ke pona nsoro roji boglombe yopona no teje sinema ta yoroshi mfa fiamo jibo nyaya mimi mi akola be miavio mi akoso ko nya nyama secondary school akenyo ke amekenya choma ni miavio nyama le be vina minto Dr. James Ganji. Yo, Tony, I feel my have a substantive topic about now being a follower Joe, me have a founding fathers of Professor Frimpong, what you play NIO Bounty. Well, you see, NDC, the one character I get along where it was them yesterday, menu, but if someone else here, oh, it's good. You were in this country, your own founder, the late Jerry John Rawlings. Ebe ni ape party ideology keji to NDC dola. Nu ike wa we sefa diagama Felix Kwachi ofo suplit opre kuje to abla kwa klito ona egbera. Messi gbe e fi yo mi ame. Ebe fi kaka to the stella mi fi Ghana pe ga ko America le kaka unkereji. JJ Gbenyama. JJ Jerry John Rawlings. The late Rawlings. To the state, esono ikeke mi di incho. Kranu kagwa. Ebele ikeke ipakuli so yo pe fu de NDC ta. Ke gbemi mi va to party ke fifi nu ma jega jojo. Ke iglola ifumudure igbo do ipete because of that the woman left the party and formed a new party. And today you sit here. Bẹ́ẹ̀ Frimpong Boati by Professor Frimpong Boati fẹ́yàn oh blola oh ẹlẹ́tẹ̀fẹ́. Then let's believe Bella ẹ̀yàn ìkẹ́kẹ́ the late Rawlings kúlẹ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀gbọ̀lọ̀ your own father la mẹ́mọ́ ya founding fathers òyìnbó ṣe tu party ẹ̀ fi gbẹ̀ ìwé tátàrí Rawlings nù party ẹ̀ tu kúrò ayé. Mi da ṣe. But today ẹgbẹ̀rẹ̀ kèmí mi kò ẹ̀kọ́ dẹ́mẹ̀. Inami ko nyama pe to gbọ̀gbẹ̀rẹ̀ mi asefa jikule Felix Kwachi ofo suplit of them ye piati. No. So let us. James. Oh yes, Rawlings said it. Never dispute. Personal. No, he is saying Bella. No, James, Professor Frimpong Boati says that. Let's move to the substantive. Yes. So yes, but Professor Frimpong Boati me NPP you ame koke lenu kenu Bella. Fiafi onyo. And Sefaji agree Bella what the man said that is true. And I'm putting it to him Bella. Your own father said that you are equally a chief. Period. So let's admit it that way. Now coming to LGBTQ plus issues. So, NDC won power because of this LGBTQ plus. And not methodical. No dispute about it. You see. Sorry. You see, taking me no power. This LGBTQ issue is over. Megale Brokebela, NPP la, mele against LGBTQ plus. You are men against you. What you were against the rules say no yike. He oko be wa vabla mi apete la. Ya umi amedeora. Me no against. To the state Bella LPP was never against this LGBT. No make a pass, Lord Eke, no me wabazu sell. But say the car evedo, you can go back, oko repetable and yes, say
de LGBTQ la eya mile against amo mia pankosa eboglon be yo MPP to yo me chachitere sewowo de akọ chachitere de nchukle to ko gbododo yes. yo me chachitere mo aka to gawo exactly eya glomele to gege de kavedo sedo yikeko ke anyese yikeko no proposing as at that time now eya webela me amedo personally talk am na fi kretela I was against it. I've said it, and this is not the first time I'm saying it. Now, as here over Kaka pass in the parliament, Koko do the Nuka President Bena assent. Now, Ghana video cards and all where the Jessica out. Enumala echi trade amedmi Ghana video fenuka ablo de muti ya ide bon. Meya agoka His Excellency Nana Addo Akufo-Addo Ajele and the Sitoya Jibe Jeta Fenya le bon Nana Addo Akufo-Addo na mesa enuke. So the promise was that when they come to power, they will make sure the very day that we are so President Mahama Ingula LGBT kunyake as you say America Oma Gadibe no say Nyamanko bede Ghana. Today over 12 months in office NDC na problem fika LGBTQ law la awo efiabela o scam me o blame me and Ghana at all. Majority of Ghanaians voted for them because of this. Today when Catholic Bishop Spirito visit His Excellency President John Dramani Mahama enyaka ogbolo ebeme Ghanaian benemi wasel President Mahama said it Bella me and Ghana tola me send and hear me we can hear me ko Bella let me the Sunday school and never Sunday school teachers so I don't know fear me but me send Ghana because me I be nyanya Mahama yo Sunday school. Yes, he said it. Go back when the Catholic Bishop visited him. Say, oh, when you go to Sunday school and classroom, oh, fear me go ever. There's no need. Then me our law. I said they can with you. I said number. Today, you can quite balance over to Vibela. Matthew Poku Prempe call, but don't no fear me at view the school. I don't go to the discuss topic, my vibe. Egbe, Ameya, me have senior high school, to over textbook, the car. I can left here. Sefa Diele Bobela, Reverend Fojo, any comedian, Taunia Bobola, Medeka, we call them, Edanalapa. Your own textbook, you can me one, physical education and health, elective. Making no man. You Ghana Education Service, Ministry of Education, physical education and health elective for senior high school, year 2, form to the upper balance, no anuka, let the viola nova no, you can doctor open go attack cleaner me. If you can read it. Esenanda. But the viola nova no bododo gender identity. It refers to a person's deeply felt internal experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth. It can include being male, female, or a blend of both. This concept goes beyond the binary notion of gender, female and male into bracket, and recognizes the diversity of gender experiences and expressions. Bala definition ko na yenye ta kwire kwa bale kono gbo nya agbala be gender identity nya mento ko sesele lame alo yento rokume chochofo gomesese na mionye atanye nchu alo nyonwo alo atanye buma binary nyefe chanchan le ojimi gban ona minya be ama oji ne nchu alo nyon ka fifia atenwa be nye nchu nyon alo enwe ka wu omofe ya alo ataglobe menye konwu nia imi khla la gbala menya
tututu ya takpɔ be n'aka kura tsela tsitre ɖe agbalẽ ŋu. Tɔgbɔ, honorable Sefaji Agama tsitsa nye esagbalẽ ŋkɔ gbalẽ alo fake gbalẽ nye. Wɔwɔ awoko mía yi dzime program ekpɔ gbalẽ ma. No video ne afi ɔva ɖo gbɔ la esagbalẽ ŋkɔ. Okay, yo nyaji dɔ gbalẽ ɖe. So yo nyaji hold on yo. Yo nyaji. It's elective. Hold on. I am telling you. Me program So akpɛ de dzesi kɔ bɛ la. So NDC tɔ la agbalẽ ya ke ya va le wɔwɔ ne mía fɛ sukuviwo sɔ bɛ nu va nɔ sɔsɔ le so. Kemi promises wo yi kɛ kemi na mía Ghana tɔ bɛ o EPP la yi wo bo bɛ va gbɛ mía fɛ fiwo fɛ tsɔ mɛ bɛ n'o va tɔtɔ va gbɛ. Yóò ló yóò va la yóò wá tsitre ɖe nu ma ŋuti má da se ŋkɔ gbɛɖɛgbɛɖɛ la Nicodemus li la mi va kɔ le kɔkɔ bɛ na ɖeviwo bɛ nɔ sɔsɔm le suku. You see the hypocrisy of NDC. Ekpɔ bɛ nu wana wa. So míawo ya la mi le Ghana tɔwɛ they are the best judge. 2028 wa kɔ vovo toto yi kɛ kele NDC kple mía EPP tɔwo to. Bɛ amiala loko va ble yo ya yo va da kɔ gbɛgblẽ. Yo, akpɛ nyasala ma kple nkpɔlɔ ma trɔ ɖe honorable Sefaji Agama ŋuti ale be ɔkpe ɖe mía ŋuti nya adzo nya ma yi ŋgɔ. NACA yi ke nye National Council for Curriculum and Assessment. NACA yi ke nye National Council for Curriculum and Assessment. Ghana dukɔ katã ƒe dudɔ habɔbɔ yi ke kpɔna ŋufia ɖoɖo kple wo medzodzro gblɔ be yewo kpɔ nane de dzesi le agbalẽ aɖe yi ke wobɔ fia ŋua ɖe le senior high school me. Ye ma James ge xlẽ na mi aka Sefaji Agama mekpɔ gbalẽ ma haɖo be ne circulate na mi linka. Medzi ma trɔ Sefaji ŋuti. Nya ya le gbɔnya nye nya vevi wodze be míagblɔ. Gake ma se honorable Sefaji ƒe susu keŋ gbɔ afi ne nane lia magblẽ. Honorable metrɔ ɖe ŋu. Tony, le nyateƒe pete me la, enyi menya physical education as elective subject le senior high school so. Menya o. Efia na mu senior high school la. No, me basic school. Okay. JHS. All right. Enyi him no SHS la, we have physical education as an option, and it was not examinable at the time. No, me je be mi agere nya ntɔgbɔ. Ba me nfia ma fima fia. Voa agbalẽ do. Fifia NACA se nye your word versus NACA. NACA is a council. Yi ke determine na mi ka yi senior high school. Nenye sukuviwo ma ro fa ɖeka. Yo gble la agbalẽ ma ha ngbegble. Maybe I'm going to say my jibe, no objective, the examinability of it and all that. Let's consider those things not so important to the argument. The important thing is NACA when you are but you na leak that chop pamanam. Let's go ahead. Tony, and you get glommen day. Man, no for change your experience. Let's senior high school. So it's not a tangential issue. But it's not relevant to the issue because even the SS film, you're better screaming day. I know you can blow me le vivia. Obey teachers manual. Normally, la all develop na manual like that. I can't even make agreement. Nima practice like Ghana. But what did Nana Akufo-Addo tell the world? I bet it is bound to happen. It is bound to happen. Ekulele Al Jazeera platform G. But you know UK the women. And that LGBTQ I knew how there was a lot of resistance. But in Yabe with advocacy and the things la over for them in the UK. So it is bound to happen in Ghana. No. It will not happen under him. Hold on. Your interview, for interview. Obiebe Ebana Soga de Yile Ghana. The Bototomano Samuel Obele Ghana advocacy. Alo Bijiji GBB Madle Ghana Toma do no va here by your say I like a bronya Yamasetanya Al Jazeera a kindness so. You are doing media representation or misrepresentation. It is good you have raised this thing. But as a level interview, man,
overgrow in the final analysis, it is bound to happen. It's about to happen because Ghana. So if the leader of the country is telling us that it is bound to happen in your country, meaning Bella, advocacy groups so inside Betty agitate in my country and now accept LGBTQI. Honorable. Okay, fast forward. Tony, fast forward. No, fast forward. After Nanado said better, it is bound to happen. Look at Vawa Lemegbe. When Kamala Harris, the former US Vice President, came for Ghana Day, a night before that engagement at the Jubilee House Day, all display LGBTQI colors, the Jubilee House G. And you liked all splash deji. You're the Tony, question. Whether High Court, Supreme Court, whatever, we are even no long. Away. Look at the parliament. I don't know if you. Kenya came out MPP told the Goglobe. Yo kobe kuheda ole eseun mego Tony ele interject nye ole gbogbobe even James le figbule be ya ira ikobe enana le siemela mele tepo so to gado afin obe na yemo na display no advert openly and na yemo gbogboaro otagbebo fuema subapa no really. That was the argument, and I'm a journalist. Yes. And an objective one for that matter. I know you are a journalist. So MPP talking yesterday, all you are going to parliament. Tony, I probably many goes on the parliament. And sewa. Many goes on the parliament. I probably used to go who tara. Pima Allen could have said, if you can't get me, challenges work as at the time. Ole Goglobe eya anabe nanado me pass New York la ele mi ache kede me challenge the same supreme James Lebobron anybody any day yako LGBTQ advocates before to take us off if there's too much noise on the background. Nukola planya salao Mila Boimba TV where Ndi Onaji Tony Magwele Zukoji Majeron Bakule James Geda Nyang MPP Tunyahera Safaji Kiagama Geda Nyang NDC enye Safaji Agama MPP enye James Ge Bododo Maje Manu Sangwe Aike Evaje Jemba Egegere Miapo Sukuvio Pen Strok Banam Ye Penya Nyado Joji Nambe Miadashi le wana militi libona miadashi le NTC people Penya Fifi Miagere Nyambo Odo Pejibe National Council. No nyamba council kwa. They have powers. Fifi a council make Bonabedi Mifumiale Ebeda Mideswa over Dushi Yocho Honang Lamachishi Ameawe Bano Dim Yapan Sodo Room over Joragba Enye Mande Ameawe Dim Yapan Sodo Room. Amel Gomba yo pobe onana dem bala dem boko fiem sukuvia dewe yo pe dejeshi o na dua nya gbajabe o teflikoto mi o gbolo ejejem mejibe safaji na we panyam abanu fiala ene nya la shendi sipanyam abanu fiala ene sesela meke gareme ayo pe dejeshi we mi agagane mi aponu nous sommes de dome et que mia vio in as a stronger lessons Tony the same naka hey glomilebe you the authority over the designing of the curriculum ordinary statement like Goglobe you recall those materials many textbook unyo print all amane the view preliminary and New York Kenya guidelines yo
alo mi be manual he a guide nufiala o wa fia no de e ya me ya no jere Agbalẽ mola. agbale manual ma ya be no jere Manual comme la bagondé. o do ko so pa be mozoti alo ni de Manual mozo tio ye. mozoti eya fia fikwe ado afoi mozoti alo Agbalẽ ti anyadam fatumana. Ene no ele fia he ma khoi ma den. Ma boko ma gbalo nye. Ela nye chichawe zage. Alo sukuvio zage alo chichawe jin. Chika gba ma jako fie mu agbalẽ nye ebe mozo tio ye. Ta mozo tio mama mo. ele pa bia be nu ka nye manual Le gbegbe me. le ya mele me de na we Enyenka. bebe de mozoti efia be de nu ike afia we fikwe ado afo kle fikwe ma do Mo be afo de mozo ti agbalẽ nye alo po nye. me bia mbe nu ka nye manual ne agbale o Ma o nto nye nu ka nye manual ko de kwenye leke magble Dala de na agbale vide ke wa akokpe de emo alo azonizozo de umbe de nenye be ebe ya wakila tofi no fia dodo. tofi elevovo No fia dodo. Ele No vovo. comme le chichao. nufia dodo eya nye syllabus yarebe manual la eya nye abele mozo ti komata agble alo afodo pe fafia be nenye be ebe afia no ajajira do kewe awa Ta le me be ŋutsu atagblɔ be fifia mi zɔna ŋgɔ fifia nyi mi kpɔ le agbalẽ me nye alo mɔzɔtsia me alo mɔzɔtsia ŋutie nye ŋutsu atagblɔ be ye menye ŋutsu ye menye nyɔnu alo ye ta me bu ŋutsu ŋuti alo nye ŋutsu gaka ye mega sese le ame seŋ be ye nye ŋutsu gaka nyɔnu ye mega nyɔnu lɔmɔ ŋutsu ko lɔmee le alo ye me le klalo be agblɔ be ye nye ŋutsu alo nyɔnu mi yawo ye mi xlẽ ta wo yi dzi be binary ye nye ve by eve tsantsan wo be le mawu ƒe ɖoɖo alo le dzɔdzɔme wo me zã mawu zã mo le dzɔdzɔme ŋua ŋutsu kple nyɔnu le gake fifia enu yiwo va totom yiwo di agbalẽ me yiwo ɖo asi dzi sese le lãme ke ge ɖe mo abe vitɔ kple nufiala ene ne naƒo ta na mi. o tony enyinyi ma bɔbɔ fi de apple politics concerning LGBTQI enu ke he gble ko egble enyi he le fi de ebe o menyo ehovi dzɔla pe kpankpankpa menyo nyatɔ me fia mi si gbɔ miabe religious group ɖeke me da asi ɖe enuma tɔgbiwo dzi o yata abe nufiala nena ate ɖe dzinye nenye be enuma hedze le agbalẽ me de filter through hege ɖe miabe classrooms o ate ɖe dzinye ŋutɔ nye ma gblɔ be NDC le zi dzi ta ne mia zikpi miaxɔe de me o eya ta whether NPP or NDC or UP ya le zi dzi la LGBTQI nya la ma tsitre ɖe ŋu gbe ma tsitre ɖe ŋu tsɔ ma ge ɖe miabe sukuxɔ me eye le nyateƒewo pete me la tɔni nu ke suspect me le nye be de those LGBTQI elements we de wole miabe teƒe ɖe sia ɖe wole miabe kɔwo dzi wole miabe sukuxɔwo me wole miabe sɔlimexɔwo wole teƒe ɖe sia ɖe Ema mi gbo. yes yata de eɖewo woate ŋu abe ɖe afi ɖe Ta eke gblɔ me le kɔ aɖewo yi ɖewo woate ŋu abe ɖe ameketɔwo ke le curriculum design me ta wadi be ni o push na ne deme so it is incumbent on all of us be de me a make sure be nu mala me to le fiki ko print textbook ele kaka va yi de sukupo de ke jido ko otherwise la Ghana la nya be chome la ma nye ndeke ge nya tawa adon de un alo akade ji Safaji ke agama nyang de la gane titina me chiang tome le hofia ne NDC ƒe gbe ma nyese bira kwa mi va ro kpeji James ke kpere mi chi va ro kpeji mi tu so ŋlɔ da gbalẽ me vɔ nyi ma gblɔ kpere ave nya dzɔdzɔ kaka le nye be nya ya do me nya me no he ma ba le ke mi he mi no ala be enu nye dzɔdzɔm ta ne o sukuviwo fiam be mi ya le dzɔdzɔm gake ŋlɔ kpere ŋuti be miaƒe dekɔnu me da asi ɖe dzi oa enye abe nya dzɔdzɔ kaka la ena menye kuɖi ke bia be o ŋu afiam abe ŋugbegble wonye yi ke gbɔna yi ke tsa tsitre miaƒe mawu alo mawuwo kple miaƒe dekɔnu ŋuti ta naneke megble ne sukuviwo si be ŋutsu ŋutogbɔgbɔ ne ŋutsu le gbetadukɔ me gake nu yi gblẽ nye be woasi gake woma fiawo
ana pak plus siare kan ba oka chachitire mi anwo enye kuhia ta lenya yang popochi nwa gagara gba ma magara gba mo menye ntuju nya ka sei ke mi akọ chachitire mi onchi pak ke mi akọ chachitire mi onchi ye hia wo ta ne mi ba nya o kan ba NDC plan pipi pak ji to ne ni ke yang gbegbele ko he yang gbegbela lenya yang popochi nwa le vira ke mana yang mamo yo judicial service staff threatens strike judicial service staff threatening strike. Mototonre James Ganchi Marmakumale Yamamapona. Judicial service staff threatens strike. Judicial service staff threatens strike. James and Fumer cooperate with me. The Judicial Service of Ghana, okay, Judicial Service Staff Association of Ghana has announced plans to embark on an indefinite strike from January 19, 2026.